Dragi prijatelji, dobar dan. Uvek mi je bila želja da čitam velike, debele knjige iza koje možete ovako da se sakrijete. Ova knjiga, ekskluzivna, je rad našeg današnjeg gosta, mog druga, Veljka Topalovića. Dobar dan. Kako si mi? Pomaže Bog i vama našim gledalcima. Odlično. Ovo je Miroslavovo evanđelje. I ja dugo znam Veljka, stvarno me prijatno iznenadio, ušli smo odmah u emisiju, znam da si radio na tome. Kako je došlo do ovog? Ovo je jedno od, kako bih rekao, najboljih izdanja, jel? Pa to je sad, poredili smo u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci dr. Figner Nagel, koji je šef njihovog rukopisnog odeljenja i ja, sa najboljim izdanjima koje su finansirali Rothschild i Vatikanska biblioteka i drugi, i prenosili smo jednu knjigu, drugu, treću, i onda je Figner Nagel rekao da nema potrebe dalje da je poredimo sa drugim knjigama, jer u stvari stvarno ništa ne može da stoji pored ovog faksimila. On je bili naš saradnik, mi smo napravili 200 štamparskih proba širom sveta, da bi uspeli da postignemo reprodukcije oslikavanja na zlatu, koje su karakteristične za pravoslavne rukopise. Taj problem nemaju zapadni izdavači faksimila, pa ni mašine nisu bile napravljene za to. Ali nekako smo uspeli to da rešimo i ovo je jedinstven faksimil najpre po pitanju štampe, potom po pitanju rekonstrukcije vizantijskog poveza koji je uradio Aleksandar Ćeklić. Je li ovo sve rađeno kod nas? Štampa je obavljena u Austriji, povez je kod nas. Dobro. Čeče, šta si rekao, šta je osobina vizantijska? Svi tabaci su prošiveni kanapima direktno kroz drvene daske koje čine prednju i zadnju prolicu. Znači, ovo je drvo, jel? Jeste. I njemu treba 15 radnih dana da poveže jedan primerak, tako da mi smo štampali 300 knjižnih blokova, bit će nam potrebno 20 godina da ukoričimo, odnosno da povežemo tih 300 knjiga, ali to je taka, ne može brže, jednostavno mora se da radi pojedinačno. Reci mi, kad si došao na ideju oko ovakvog načina izdavanja? Pa, mi smo uradili prvi faksimil Hrvatskog evanđelja. Pogledajte kako to ničega ti ćeš posebno snimiti, pogledajte kako to izgleda fantastično. Da. Mi smo uradili prvi faksimil 1998. godine u Johannesburgu. Saradnici su nam bili službeni list Savezne Republike Jugoslavije koji je finansirao polovinu troškova i Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je tada bila drugačija od ove danas. Znali smo da će knjiga biti zabranjena, bila je zabranjena u doba Miloševića, toko 1998. i 1999. godine. Pred poslednje Miloševićeve izbore on je legalizovao knjigu, jer je bilo potpuno nenormalno da uđe u izbore kao neki nacionalista, a da je bila zabranjena knjiga Miroslava Evanđelja, nema nikakve veze sa tim. Šizofren. Sada, ono što tada nismo mogli da uradimo je da postignemo taj kvalitet štampe, zato što jednostavno tehnologija nije bila na tom nivou. Ponadali smo se 2016. godine da je tehnologija napredovala i napravili smo veliki broj proba širom svetu, u Sjedinjenim državama, Japanu, Južnoj Koreji, Kini, Indiji, Izraelu, Grčkoj, Srbiji, Austriji, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj, dok smo došli do tog rezultata koji smo priželjkivali. To nam je uspelo tek u 200. probi, smo bili blizu toga da odustanemo. 200. Da. Bukvalno 200 proba smo napravili širom sveta da bi postigli ono što smo želeli, odnosno da imamo jedan od najboljih. Ovo je u Beču rađeno, jel? To je rađeno u jednom mestu koje se zove Auroldsminster na granici Austrije i Nemačke, i tu se nalazi jedna od 3 štamparije u Evropi koje mogu da izvedu ovu vrstu štampe preko zlatne folije. Ono što je čudesno kod ove knjige, prvog trenutka kad smo videli, mi smo držali u rukama i original moj kolega Dušan Mrđenović i ja, je što je ona bila u rukama i Nemanjića, i Obrenovića, i Karađorđevića, što su srpski vladari u posljednjih 150 godina smatrali da su oni najviše mesto s kog se odlučuju sudbini knjige, i to se završavalo tako
što se ispostavljalo da to najviše mesto ipak nije ovo zemaljsko. Oni su, ti srpski vladari su u blizini ove knjige gubili sve što su smatrali za najvrednije vlasti, imovinu, pa i same živote. Jedan primerak onog zabranjenog faksimila pronađen je čak ispod Miloševićevog kreveta kad su ga uhapsili. A taj neki komunistički pristup gde se smatra da je pravoslavlje varvarski relikt iz mračnog srednjeg veka je ostao i do dan danas, pa smo nedavno imali izjavu Maje Gojković, ministarke kulture, da se pojavio neki loš falsifikat pre 30 godina, da se sad pojavilo novo izdanje i da će se ona potruditi da se to zakonski zabrani, tako da bi imali, mi želimo tu zabranu, zato što bi onda imali knjigu... To je direktno mislila na ovu knjigu. Da, zato što bi onda imali knjigu koja je 2 puta zabranjena, to je stvarno jedan marketinški ovako veliki vetar u leđa za nas, pa mi navijamo za to, ali je jednostavno ta situacija potpuno suluda. Ono što se ispostavilo tokom vremena, u ovoj knjizi se nalazi radovi Dragane Ćimovića. Šta su sad ove dve knjige? Ajmo prvo ova. Ovo je Božansko nadahnuće, jel? Jeste, zato što mi nemamo objašnjenje kako ova knjiga deluje na ljudi. Jedna od prvo, u stvari, zvanično predstavljanje našeg faksimila bilo je 1998. godine u Johannesburgu, ne u Johannesburgu, nego u Sovetu. U onom delu gde su belci proterivali crnce posle 5 popodne. Znači, ti ljudi, tu je živjelo oko 1,5 miliona ljudi, oni u to doba nisu imali ni tekuću vodu. Znači, u toalet su išli tako što imali su jednu prostirku na kojoj svi vrše nuždu tokom 3 dana, onda dođe jedna ekipa, zarova tu prostirku i baci na kamion i prosto u drugu. To su najsiromašniji ljudi na svetu za koje ja znam. Oni su želeli u svojoj crkvi da predstave ovu našu knjigu u trenutku, znači, kada je u Srbiji bila zabranjena. Isto tako u Rusiji je otac Nikita, on je starešina nekog atomskog podvorja koje se nalazi u Moskvi, ispostave ruskih manastira sa Svete Gore. Kad je video ovu knjigu, ja sam ga zamolio da nam pozajmi jedan alon, zato što smo imali izložbu u muzeju ruskih ikona koji je 300 metara dalje. I on je prelistao list po list 2 puta i rekao Veljko, sačekaj, pozvao jednog monaha, podigli su nešto što oni zovu analoja, to je jedan postament od, ja mislim, 80 kila hrastovine. On i taj monah nije dao da mu ja pomognem i tražio da sam prenese tu analoju, taj postament do muzeja ruskih ikona. Prvi put je video mene, prvi put je u životu video knjigu. Imao jednu damu koja se zove Biljana Ćimović, ona veze stranice Miroslavljeg evanđelja, potrebno je 20 radnih dana da izveze jednu stranicu. To izgleda fenomenalno. I kad završi, ima sad 70 godina, pretpostavlja da će završiti kad bude imala 90, onda će to da pokloni manastiru Hilandaru, koji kao žena ne može ni da uđe. Tako da ima bezbroj tih primera koje mi ne možemo naučno da objasnimo, da kažemo, to je neko božansko nadahnuće. Tako da su mi u ovoj knjizi dali objašnjenje, dali kompletan prevod celog teksta na današnji jezik. U budućim izdanjima daćemo i raščitane ove rubrike, odnosno alilujare, i ono što je ključni doprinos celog ovog poduhvata su tekstovi jedne mlade dame koja se zove Dragana Ćimović. Ona priprema doktorsku disertaciju o simbolici likovnih ukrasa Miroslavljeg evanđelja. 2 godine je gledala knjigu, ništa nije mogla da shvati i onda je polako počelo da joj se otvara. I ta njena razmišljanja, ti njeni zaključci, to je nešto najbolje što se ja čitao uopšte iz istorije umetnosti. Naravno, kako mi živimo u državi Srbiji, ona je nezaposlena, predaje na fakultetu za džabe, mora da radi druge poslove da bi platila 150.000 dinara koliko je godišnje mora da plati fakultetu za doktorske studije, a u Narodnom muzeju, kada kustoski ne pokazuje Miroslavljevo evanđelje, koje se izlaže samo 10 dana u godini, ona kaže, ovo danas niko ne može da čita. Kad smo mi bili, onda je moj kolega Aleksandar Popović rekao, sad će Veljko da pročita, pa sam ja pročitao tu stranicu, ali ova devojka sve to zna 100 puta bolje od mene i živi na ivici egzistencije. Međutim, tako je polovina naših tima, otprilike, živi na taj način, ali ono što sam uspeo da zaključim je da vi kad ih pogledate, oni su svi presrećni, ovako njima
ispunjeni. Tačno se vidi u očima da njima je duša ispunjena što se ovim bave, a ja se nadam da će od toga moći da živim, pa vidjet ću. Zašto mrze Srbe? Pitanje koje me mučilo od rane mladosti. Izdavač Pešić i sinovi možete da nabavite preko prodavnice Svetlo. Druga ova knjiga? Druga knjiga je taj potpuno neverovatan istorijat knjige. Ovo su mape kuda se kretalo Miroslavljevo jevanđelje i Petrogradski list. Znači, pretpostavljamo da je knjiga, znamo da je ispisana po nalogu humskog kneza Miroslava, koji je vladao teritorijom koja obuhvata otprilike današnju Hercegovinu. U okviru njegove teritorije nalazilo se i poluostrvo Pelješac, koje je kasnije kralj, car Dušan, iznajmio Dubrovčanima, pa je ostalo danas u Hrvatskoj. I pretpostavljamo da je Miroslavljev mlađi brat Simeon Nemanja doneo Miroslavljevo jevanđelje kao svoju vladarsku regaliju na Svetu Goru prilikom obnavljanja zapuštenog grčkog manastira Hilandar. U blizini ove knjige Sveti Sava je započeo ispisivanje nomokanona, zakonopravila po kojoj se upravljalo u svetovnom i duhovnom životu, i on je napravio 18 prepisa najpre za srpske eparhije i za druge države gde se služba Božja vršila na istom jeziku. Ono što je malo poznato je da je i najstarije rusko evanđelje, Ostromirovo evanđelje, ispisano na istom jeziku kao Miroslavljevo. Znači, isto, pošto je u pitanju evanđelista, tu se nalaze tekstovi sve četvorice evanđelista koji su priređeni prema danima čitanja crkvi, ovo službeno evanđelje. I počinje prvom glavom evanđelja po Jovanu, iskoni bez slovo i slovo be od Boga i Bog bez slovo. Znači, služba Božja je vršena na istom prostoru od, evo, možemo i ovde da pokažemo. Znači da smo bili isti narod, jel? Tako je. Od Jadranskog mora do Crnog mora, preko teritorije današnje Rumunije, da se tamo služilo na ovom jeziku, do praktično nedavno, i daleko na sever Rusije. To je bilo jedna teritorija jednog duhovnog carstva koje je bilo mnogo veće od bilo kog ovozemaljskog carstva. Prema engleskim računicama izrada jedne ovakve knjige na pergamentu koštala je otprilike kao izgradnja manjeg grada u srednjem veku. Recimo kao tvrđave Golubački grad, možda Miroslavljevo jevanđelje čak i kao 2 tvrđave Golubački grad. A Sveti Sava je napravio 18 prepisa na pergamentu svog zakonopravila. Znači, uložio je još 18 malih gradova da bi naša država dobila neke svoje temelje. Znači, imali smo jedno velelepno evanđelje, čiju lepotu nisu mogli da ponove ni potonji srpski kraljevi i ruski carevi. Imali smo Nemanju koji je počeo da podiže manastire, koji je podigao i svetu srpsku lavu Hilandar, carsku lavu Hilandar, i zakonopravilo koje je napravio Rastko, odnosno tada već monah Sava, Sveti Sava. Znači, to je, čini mi se, nemam nikakav naučni pisani dokaz za to, da je to bio trud cele jedne porodice, da se uspostave temelji jedne države u kojoj mi danas živimo. Naravno, naši koreni su još mnogo dublji, ali ovo su neki pisani tragovi koji su ostali. Evanđelje je stajalo 700 godina u manastiru Hilandar i služilo je kao prestoni evanđelista, odnosno izvršeno u svečanim prilikama. Jedna od tih svečanih prilika je bila poseta ruskog arhimandrita, kasnije vladike Porfirija Uspenskog, koji je bio izaslanik ruskog cara i ruskog svetog sinoda. Jedan od njegovih zadataka bio je da prikupi sve najvrednije predmete iz pravoslavnog sveta i da ih odnese u Petrograd, zato što je fotografija tada bila tek u začetku i jedini način da ruski stručnjaci iz Imperatorske akademije nauka steknu uvid u pravoslavnu umetnost je bio taj da te predmete uporede u fizičkom obliku. On je došao u Hilandar na Svetog Jovana 1846. godine, znači u januaru, i evanđelje je bilo otvoreno upravo na ovoj 166. listu, odnosno 330. stranici. Ću pokušati to da nađem bez naočara. Neka reći. To je ovaj list.
Znači, Porfir je proveo 15 dana ili 20 dana tada u manastiru Hilandar, napravio ispise iz naših najvrednijih rukopisa i povelja, počeši od Miroslavljevih evanđelja, i ukočio se, bila je zima, monasi su ga odneli u pristanište i tom prilikom je poneo sa sobom ovaj list. Taj list se i dan danas čuva u Petrogradu. Mi smo svojevremeno u našem dokumentarnom filmu i serijalu prozivali državu da nikad nije tražila da se taj list vrati, da se priključi originalu, pa je u vreme predsjednika Nikolića pokrenuta ta akcija, konačno su potpisani neki sporazumi ruske i srpske države, da se taj list razmeni za 7 slika Nikolaja Reriha, procenjenih na 3,5 miliona evra ili 10 puta više kako ko procenjuje. I čekamo da se ta stvar desi. Taj list je proneo glas o jedinstvenoj lepoti srpskog rukopisa koji se čuva u manastiru Hilandar. Ruski naučnici su zaključili da likovni ukrasi Miroslavljevih evanđelja da su nemogući u slovenskim rukopisima tog doba, a i mnogo vremena kasnije. Tek danas iz Draganenih istraživanja mi shvatamo da su oni potpuno jedinstveni u celoj evropskoj kulturi, zato što se niko na taj način nije bavio simbolikom, hrišćanskom simbolikom, kao što je to radio iluminator Miroslavljevih evanđelja. On je izvanredno poznavao Stari zavet, Novi zavet, predanje svetih otaca, što je sve normalno, ali je, vidimo iz njegovih likovnih ukrasa, on izvanredno poznavao i grčku, rimsku, pa i egipatsku mitologiju. Bio je neka vrsta Leonarda svog vremena. Od tada, kad su ruski naučnici shvatili da je tako jedan neobičan rukopis u manastiru Hilandar, datira interesovanje srpskih naučnika da se uradi fototipsko izdanje. Pa je dogovoreno da tokom posete kralja Aleksandra Obrenovića manastiru Hilandar 1856. godine na Vaskrs, da se kralju pozajmi Miroslavljevi evanđelji. Međutim, kao i danas, i tada su ministri i crkveni velikodostojnici se trudili da ne kažem neki izraz, da se dodvore kralju, pa su oni pritisli hilandarske monahe da kralju daju Miroslavljevi evanđelje u trajno vlasništvo, ali ne samo i Miroslavljevi evanđelje, znači svetu knjigu na kojoj je, pretpostavljamo, vršena služba Božja prilikom osnivanja manastira Hilandar, već i samu krštenicu manastira, odnosno osnivačku povelju Simeona Nemanje. I iz pisama ljudi koji su bili u toj delegaciji, mi shvatamo da su oni imali još jedan problem, kažu, moramo ovde da se zaustavimo, zato što, ja se izvijem, samo mi imamo ovde jednu posebnu priču o toj hilandarskoj povelji, zato što već kruže glasine da smo došli u pljačku, a ne u posetu. Aleksandar je platio deo dugova manastira Hilandar i time je počeo ponovno vezivanje manastira za Srbiju, jer u tom trenutku, znači, samo trojica od 70 monaha su bili Srbi u manastiru Hilandar, jer srpska država nije mogla već više stotina godina da podržava manastir. Međutim, to je jedan opet od slučajeva gde dolazi do tog neobičnog spleta događaja, zato što je 2 dana kasnije došao jedan Rus iz Petrograda koji je hteo da kupi Miroslavljevo evanđelje, ali bugarski monasi više nisu imali šta da mu prodaju. Evanđelje dolazi u Beograd, obrazloženje, znači, pred monasima manastira Hilandar je bilo da će u dvoru biti sigurnije. Međutim, 1903. godine ispostavlja se da nije to tačno. Naime, tokom majskog prevrata ukradeno je Miroslavljevo evanđelje iz dvorskog sefa, a u njemu ostala osnivačka povelja manastira Hilandar. Da je evanđelje tada nije ukradeno, ono bi nestalo kasnije. Povelja je krenula jednim normalnim putem u Narodnu biblioteku, Ljuba Stojanović je tada bio ministar prosvete, i početkom Prvog svetskog rata Jovan Tomlić, tadašnji upravnik Narodne biblioteke, zapakovao naše najvrednije rukopise u 2 sanduka, koji su, kaže, 2 drvena sanduka, nosili su oznake NB1 i NB2, Narodna biblioteka 1 i 2, predao sam ih u 4 popodne službeniku Ministarstva inostranih poslova tom i tom na železničkoj stanici, utovareni su u vagon broj 663, dao je gomilu podataka
osim najvažnije što je zapakovao ta 2 sanduka. Tek iz nekih kasnijih dešavanja mi smo saznali da se u tom sanduku nalazio prizrenski prepis Dušanovog zakonika koji je Hitler vratio Srbiji, a osnivačka povelja manastira Hilandar do dan danas nije pronađena. Nju u svojoj levoj ruci na spomeniku drži Simeon Nemanja, a država Srbija opet nikad nije tražila, nikad nije pokrenula neku akciju da se povelja pronađe, pa smo mi objavili poternicu i kažemo dajemo kilo zlata onome ko da obaveštenje gde se povelja nalazi, ona je sigurno... Da se negde može pretpostaviti gde, ne? Evo, sad ćemo izdali sudbine Miroslava Jevanđelja da shvatimo otprilike kakva su ta dešavanja oko naših najvrednijih rukopisa. Znači, po nestanku iz dvorskog sefa, policija je tragala za kraljice Miroslava Jevanđelja. Novinari su tragali. Bile su oštre polemike, mnogo prljavije nego u današnjim tabloidima, predstavnici, simpatizeri dinastije Obrenović i Karađorđević podmetali su jedni drugima neke fantastične priče. Znači, zašto nije mogla da pronađe Miroslava Jevanđelje? Razlog je bio taj zato što se ono nalazilo u Topoli kod kralja Petra, koji je namenio po svojoj prilici za svoju zadužbinu crkvu Svetog Đorđa na Oplencu. Međutim, izbio je Prvi svetski rat, pa je kralju bilo teško da nosi ovako veliku knjigu. Onda je navodno slučajno njegov, zovu ga bibliotekar Dobra Ružić, a on je čovjek bio i šef odbora za izgradnju zadužbine na Oplencu, išao u tajne misije za kralja Petra, bio je njegov najpoverljiviji čovjek. On je slučajno u sanducima kralja Petra pronašao jednu staru knjigu, 15 dana nije mogao da prepozna ovoliku knjigu, pa je posle 15 dana, kada je shvatio da je i on prestao da ide u povlačenje, predao regentu Aleksandru. Regent ga je povedio glavnoj državnoj blagajni i uz naređenje da čuvaju ovu knjigu više od novca, i Avram Lević, šef glavne državne blagajne, i dvojica njegovih saradnika su spavali na jednom drvenom sanduku u kom se nalazilo Miroslavo Jevanđelje u albanskom snegu tokom prelaska preko Albanije. Potom Jevanđelje putuje u Brindisi, iz Brindizija dolazi na Krf, sa Karađorđevićima se vraća u Srbiju, ali ga ponovo Karađorđevići zadržavaju u svom posedu, jer su oni najviše mesto s kog se odlučuju sudbine Miroslava Jevanđelja. 1934. gine kralj Aleksandar Karađorđević, a 1935. knez Pavle donosi jednu neobičnu odluku, on poklanja Miroslava Jevanđelja sam sebi, odnosno Novoslavnom muzeju kneza Pavla. To je opet spasilo život Miroslava Jevanđelja, jer nije bilo 6. aprila 1941. na Kosančićevom vencu, gde... Da je otišao tamo, bio izgorelo bi. Tako je, s tim što je ispitivanje tog zgarišta, to su opet sve te neke nevjerojatne priče, izvršeno tek 35 godina kasnije. I arheolozi su zaključili da jesu izgorele knjige i časopisi, ali nisu izgorele naše najvrednije knjige. One su bile zapakovane u neke metalne sanduke, postoje tragovi gde su stavili ti metalni sanduci na tremu, spremni za transport, na tremu tadašnje zgrade Narodne biblioteke, i ne postoji nikakav trag da bilo šta iz tih sanduka izgorelo. Međutim, nijedna knjiga od tih naših starih rukopisa i starih štamparih knjiga koji su bili u tim sanducima nije do sada pronađena. Gde su? Šta misliš? Sad... Koje mogu da odnese? Njemci još nisu ušli u ovo, to je samo sam čin. Tako je. Gestapo je ispitao svedoke bio. I sad svi su oni rekli, ja nisam ništa video, ja sam spavao, iako je biblioteka govorila 3, 4, 5 dana. Mene su mobilisali, Grujić iz muzeja Patrijaršije, kaže, ja sam krenuo da spašavam knjige, ali me policija zaustavila i rekla, gde ćeš ti matori, psovali me, vratili me nazad u Patrijaršiju i tako dalje. Pa je posle 1945. godine su komunisti ispitivali iste te ljude, gde su oni dali iste izjave, ali su oni praktično davali izjave okupatorima, bilo nemačkim, bilo ovim komunističkim, tako da se nije verovati njihovim izjavama. Moguće je da su bili prenešeni u Patrijaršiju, bez obzira što govori Grujić, to je najbliže mesto, ali nemamo nikakav trag do sada. Znači, pošto nije bilo u Narodnoj biblioteci, Jevanđelje je sklonjeno čak 6 meseci pre izbijanja rata na ovim prostorima u sef Narodne banke u Užicu.
da ga je Vojin Kešeljević čuvao, koji je tada bio šef te filijale. Međutim, pred pad Užica, on i jedan potpukovnik ostaje Ara, koji sklanjaju Miroslavljevo evanđelje u manastir Rača kraj Drine, gde ga iguman Platon Milojević zakopao ispod oltara. 1943. godine pojavljaju se četnici i partizani i traže od igumana da im preda zlato. Sad on je uspio da slaže partizane, ali četnicima je objašnjavao da je morao da objasni da je u pitanju Miroslavljevo evanđelje. Oni su se vratili nedelju dana kasnije sa pisanom naredbom da se njihovom komandiru preda Miroslavljevo evanđelje, a iguman je na poleđini te naredbe napisao: ja ne smem da vam predam ni po cenu života, što je najčasniji trenutak u posljednjih 150 godina istorije Miroslavljevog evanđelja. Međutim, on je javio u Beograd da više tu nije sigurno i tadašnje vlasti naše, koje su bile saradnici Nemačke, su Milan Nedić je organizovao transport Miroslavljevog evanđelja pred nemačkim očima od manastira Rača kraj Drine i sklonio ga je u sef Narodne banke u Beogradu, sef broj 1, gde ga Nemci više nisu tražili. Oni su imali posebnu jedinicu sa nekim Robertom Švankevom, albanologom koji je tragao za srpskim dragocenostima. Sad, prema Vanji Buliću, njegove knjize o Tesli, se nalazi dečaj da je tog Švankea vrbovala naša, odnosno jugoslovenska državna bezbednost posle rata, i da postoji neki audio zapis o tome, međutim BIA i Arhiv Srbije nisu uspeli da pronađu taj zapis, gde bi on mogao da govori i o tome gde su druge naše knjige, da li je nešto toga završilo i u Općinskoj nacionalnoj biblioteci. Znači i dalje se ne zna gde su one koje su bile u Kočevu. A u onim Kočezima, to su naše najvrednije knjige. Znači ono što je ostalo najvrednijih je navodno izgoralo 1941. Sad tu postoji priča da su možda došli u Kruševac i da se tu nešto desilo, ali u Kruševcu je predato i Miroslavljevo evanđelje. Sad, jedan od rukopisa koji je pronađen je prizanski prepis Dušanovog zakonika, ali to opet izgleda, cela ta priča koja je prenala politika je opet neko bacanje magije. Oni kažu, bio je jedan nemački oficir, von Wilkens, koji je u Kragujevcu ili Kruševcu, kao nisu oni baš sigurni, video da se zapalio jedan vagon, možda baš ovaj kao vagon koji su bili naši najvredniji rukopisi. On je uletao u taj vagon i spasio te rukopise. Pa mu je njegov komandir, koji nema ime, dao da ponese jednu knjigu u kuću, za koju je taj von Wilkens, koji opet nema ime, nego samo kao to prezime i titulu, smatrao da je bezvredan. Pa je on, po završetku Prvog svjetskog rata, odnao tu knjigu na svoje imanje u Poljskoj. Pa je onda, kaže, u politici naglo počeo da siromaši, pa je prodavao stvari iz Prizine i polako je došao do stvari na tavanu, gde je ta knjiga koju je smatrao da je bezvredna, pa se onda pojavila jedna dama, koju ime nećemo pominjati, jer smo mi džentlmeni, tako kaže politika. Ona je uzela tu knjigu i odnela u Frankfurt. U to doba nije se putovalo tako kao danas. Ona je u Frankfurtu jednu antikvarnicu, iz te antikvarnice su tražili procenu cene od naše univerzitetske biblioteke u Beogradu, pa je u univerzitetskoj biblioteci su shvatili da je to Dušanov zakonik, odnosno prizanski prepis, da je on ukraden tokom Prvog svjetskog rata, onda su tražili od nemačke države da ga vrati i Hitler je tada došao na vlast i on je vratio taj rukopis koji se danas čuva u Narodnoj biblioteci Srbije. Ali, znači, ceo taj tekst je napravljen tako da ostavi što manje tragova za koje bi se čovjek uhvatio da krene u istraživanje. Ono što je takođe neobično je da se jedan od tih rukopisa, Nikolsko evanđelje uz još neke 3 naša srednjovekovna rukopisa, nalazi u zbirci Chestera Beattie u Dublinu, u Irskoj. Sad, Chester Beattie je bio američki industrijalac, on imao rudnike u Africi, imao je u Staljinovoj Rusiji i držao je rudnik Trepču. I njemu je tada već kralj Aleksandar I Karađorđević dao jedan orden Svetog Save, imamo i neki kraljevski i crkveni, taj orden mu je vjerojatno dao taj kraljevski. I u tom trenutku je došlo do susreta, znači, Chestera Beattiea
bogatog industrijalca i fanatičnog kolekcionara i našeg kralja, kog je završilo Miroslavljevo jevanđelje i kod kog su možda završili ovi rukopisi, ali nemam tu nikakav dalji trag. Sad, po završetku Drugog svetskog rata, Miroslavljevo jevanđelje je premešteno u Narodni muzej koji je nastao velikim delom iz zbirke kneza Pavla, pa je po tom osnovu i Miroslavljevo jevanđelje premešteno tamo. Od 1966. godine, februara, znači 96. 2 meseca prvo što se ja rodio, država Srbija je krenula u akciju da uradi fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja. I tamo negde 1992. osnovan je fond Miroslavljevog jevanđelja koji je prikupio tadašnjih 1.628.470 maraka. Taj novac je nestao. I ja sam isto dao sa to, bili su i kod mene, sećam se. Aha. Svi smo davali... Da, braća Karić su dali, da. To ja sam tada bio predsednik banke, pa sam... Da, znam da sam našao u ovim papirima. Robne kuće Beograd, Železara, sve velike firme su to dali. Ceo taj novac je nestao, a mi smo krenuli 1924. godine da pokušali smo da izdamo ovo izdanje kralja Aleksandra Obrenovića. On je naime 1996. godine stvarno uradio fototipsko izdanje. Ono izgleda ovako. Jedino što nije imao para da uradi sve stranice u punom formatu i u punom koloru, već su tako uradio samo 360 stranica, a preostale je upola smanjio štampu u 2 boje, crveno i crno. To izdanje je štampano u Beču i spada u vrhunske štamparske domete tog doba, štampano u carskoj, dvorskoj i univerzitetskoj štampariji u Beču. Mi smo htjeli da uradimo kopiju tog izdanja i usput smo tragali za podacima o istorijatu knjige, pa smo iskopali sve, shvatili smo da u enciklopedijama postoje 3 rečenice, od čega su 2 pogrešne i došli smo do cele ove priče koja je potpuno neverovatna. Onda smo shvatili u Narodni muzej i na naše veliko iznenađenje dali su nam da vidimo original. Tada je Jefta bio upravnik Narodnog muzeja, ja sam pitao da li smemo da snimimo jednu stranicu za potrebe naše publikacije, nisam teo da govorim koja je danas država ne bi sprečavala. On je rekao može, sam pitao da možemo 3, on je rekao može. Se ja prenoću da probamo, da sam pitao da možemo da snimamo sve one stranice koje nisu u koloru u onom izdanju od pre 100 godina, računajući da on ne zna kako to izdanje izgleda. I on je rekao da može. I potpisao saglasnost neku da mi njima damo 1100 maraka, knjiga u vrednosti 1100 maraka. Tako da smo mi snimili original Miroslavljevog jevanđelja u prisustvu tadašnje kustoskinje Branke Ivanić i čuvara Miloša Kljajića. I postoje fotografije sa tog snimanja. Ono što je tu zanimljivo je da je država do tada sprečila sve naše najveće izdavače, znači jugoslovenski izdavače toga doba, Jugoslovensku reviju, Bigz, Nolit, Prosvetu, Vuk Karadžić, Akademiju nauka, pa čak i Vatikansku biblioteku i Britansku biblioteku koje su htjele da urade fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja. Zašto? Njima nije dozvoljeno snimanje, ja sam pustio, valjda zašto smo ovako odrpani, pa mi smo delovali ozbiljno, a znali su da je cena neka astronomska, i mi smo uradili to isto. Znači, 1998. smo završili u štampu, ajde da se vratim još jednom, izvini, 1995. smo potpisali ugovor sa Narodnom bibliotekom i Narodnim muzejom da ćemo ići zajednički to izdanje, pošto smo već znali da su naši snimci kvalitetni, napravili smo probe, bili neki u Italiji. Međutim, dan posle potpisivanja ugovora javio se Milomir Petrović, tadašnji upravnik Narodne biblioteke, i rekao Veljko, mi moramo da odustanemo od ovog ugovora jer je stiglo naređenje s najvišeg mesta da se u to ne ide. Onda smo, moj kolega Dule i ja, otočali u Ministarstvo kulture, tamo bili neki Branislav Brborić, zamenik Rade Popović-Perišić, i mi smo mu tražili da je nam to napismeno, dobijemo u novinama, pa da vidimo ko je taj genij. A on nam je rekao, ne mogu da vam dam napismeno, zato što je to usmeno naređenje s najvišeg mesta. Mi smo rekli, dobro, to te vaše budalaštine nas uopšte ne obavezuju ni našta i mi idemo dalje, ali imali smo problem da obezbedimo novac. Pa se službeni list na kraju uključio, oni su pitali neke svoje još akademike, koji su rekli da je to izdavačka misija, to nije izdavački posao, da može da uradi samo dosije uz finansijsku pomoć službenog lista i odlučili smo da štampamo u Johannesburgu, da budemo što dalje od ove naše države, da ne može da zapali. Policija nas je hapsila u toku rada,
pošto mi morali na 3 meseca da se vraćamo u Srbiju, takve su bile vize. Pretili su nam da će nas proterati iz zemlje ukoliko završimo, da će nam zatvoriti firmu i tako dalje, ali nisu pretili da će da nas biju, da nam maltretiraju. Ti si bio na tim razgovorima? Da. I kako to izgledalo? Pa to je Dragan Karleuš je tada bio zadužen za kriminal u kulturi i on je rekao, vi ste banditi i lopovi, meni je rečeno da vam to prenesem, da ćete biti proterani iz zemlje, da će biti zatvorena firma. Mada ste imali saglasnost da to radite? Da, imao saglasnost. I bilo jasno da je Dejan Medaković tada bio predsjednik Akademije nauka, Miroslav Pantić, podpredsjednik, Predrag Palaestra, sekretar Odeljenja za srpski jezik i književnost, oni su ostali uz nas bez obzira na sve pretnje države. Istorijski institut Sano je pregledao naše prateće knjige i tako. I da se rekao, dobro, to nema veze, nego ko je tu na šteti. Evo sad, je Vojtar rekao, pa ko je na šteti? Jer smo oštetili original, policija utvrdila da nismo. Jer srpska kultura na šteti nije, to je Akademija nauka uz nasilja. Knjiga je obezbeđena, nigde ne ide. I ko je tu na šteti da nas tuži. I onda je Kaleuša izašao na 10 minuta iz kancelarije, ne znam s kim je pričao, vratio se nazad i rekao je, shvatio sam, to je povika na vuka dok lisica meso jede. Znači, država je ukrala novac i oni sada vas jure i kaže, dok sam ja ovde, ja ću da sklonim ovaj predmet, nećemo vas juriti. Tako je, jedno od mojih pitanja je bilo, a šta ćete sutra ako se promeni vlast, mislim, kako ostanete zapamćeni, po tome ste vi hapsili ljude koji su radili na Svejevici. I on je bio dovoljno svestan tu i on je jedan od primjera ljudi gde, iako si ti u tom državnom aparatu, mogu da shvate da postoji nešto što je značajnije od tih naređenja s najvišeg mesta, da je nešto potpuno suludo. Tako da smo mi uštopovali te policijske potrebe. Uglavnom, 98. kada je knjiga zabranjena, Nada Popović-Perišić istraži još 1.628.470 maraka iz budžeta Republike Srbije. Oni znaju koliko knjiga košta u 10 maraka da se napravi, ali nisu znali da će da ima ovakve korice, da će da ima prateće knjige, da će da ima... Ona traži da bi izdala ovakvu knjigu. Jeste. Je li to u dogovoru s vama? Ma ne, ona za sebe. Ona je nama zabranila naše izdanje. Da bi ona izdala. Tada je država pristupila restauraciji, odnosno konzervaciji Miroslavljeg jevanđelja, raširen je original, pošto oni ne mogu da urade fototipsko izdanje da ne oštete knjigu. Snimljenje, njihovo snimanje je trajalo 45 dana, naše 1 dan. Međutim, ti snimci nisu bili dovoljno dobro. Oni su stvarno uradili sve što su mogli da to bude dobro, ali nije dobra rezolucija i nisu dobre boje. Nije bilo dobro da se uradi fototipsko izdanje. Takođe, nisu snimili korice, nisu snimili poleđenu prve strane i poslednje na kojima postoje zapisi iz kasnijeg vremena, a neki genije se dosetio da na poleđinu korice i prve stranice zalepi beli papir koji oni zovu japanski, to liči kao neka satenska tapeta, tako da je ovo sad danas prekriveno i ne može da se vidi. Ono što je bilo neobično je da su napravili oštećenja tokom konzervacije. Ovo je prva stranica Miroslavljeg jevanđelja, naš snimak Narodne biblioteke. Oni su snimili knjigu samo posle konzervacije, znači nisu snimili pre, što je van svake logike. Da. I onda su snimili sa ovim oštećenjima koje su napravili. Ovde imam neki ljudi, srbisti smatraju da je original da je uništen i tako dalje. Je li ovo oštećenje ovo? Jeste. Sad, ali ja znam, ta Vera Radosavljević, konzervator, ona je takođe bila naš saradnik. Ona je dokazala da evanđelje ima neka oštećenja koja da ju je na mestima gde je zelena boja praktično napao rak koža, da je napao pergament. I ona je na prvim stranicama to dosta široko skinula da bi, kao po njenom mišljenju, zaštitila original. Za to imam racionalno objašnjenje, da kažem. Za ovo nema. Ovo smo slučajno, pošto je sada Akademija nauka skenirala, odnosno snimila original stvarno vrhunskom tehnologijom, u proverama snimaka
snimak Narodne biblioteke, naš snimak koji je načinjen pre konzervacije. Znači nema ove u boji ovoga, nema. Ajde, boje sve, nema zlata na krilu ptice. Za to ne postoji nikako ni objašnjenje, ni opravdanje, jednostavno to je neko popuno ludilo. Inače, ovaj inicijal, on je čest u Miroslavljevom evanđelju i nekim drugim srpskim rukopisima, predstavlja ribu koju je ova ptica izvukla iz mora greha, ta riba umire i vaskrsava i zato su svi oni tako srećni. Ovo su, ajde kad smo tu onda već počeli, ovo su neki od Draganinih bisera. Ona ne želi da priča za medije, pa moram ja ovako mojim tarzanskim rečnikom vam prepričavam, ali je mnogo bolje kada je slušate uživo na našim izložbama, ona govori. Ovo je inicijal gde se govori o tome kako je Hristos izlečio od rođenja slepog. On ga je izveo iz sela, pljunuo mu u oči, pitao ga šta vidiš, on kaže vidim ljude koji idu kao drvo. Hristos mu je ponovo pljunuo u oči, obrisao oči i onda je slepi video normalno. Ali ovo je onaj prvi trenutak kada slepi koji je ovde sad u pokretu, kada je progledao i vidi ljude koji idu kao drvo. Zato je ovaj iznad njega tako upočen. Ovo je Dragana shvatila. Za ovaj inicijal je Lazar Miljković pretpostavljao da je to personifikacija godine, ali je Dragana shvatila da se odnosi na jedan drugi deo teksta, gde se govori da će drugi Hristov dolazak biti kao kad je Noe ušao u kovčeg, odnosno u barku, i ovo je Noe koji gleda kroz prozor barke. I sad tu čak postoje neki zapadni rukopisi koji imaju ovu širu sliku. Ksenija Simonova, ona ruska umetnica koja slika peskom, je po toj Draganinoj ideji napravila ceo jedan prilog o Miroslavljevom evanđelju i to izgleda stvarno prelepo. Za ovaj inicijal niko nije znao šta znači. Jedino što su uspeli da kažu da je to Hristos, zato što ima krst u ovom nimbu ili oreolu i da ima jednobojnu odeću. Dragana je ponovo shvatila da je u direktnoj vezi sa tekstom, zato što se ovde govori, Hristos kaže da onome koji u njega veruje, kao što kažu stare knjige, kao što pismo kaže, odnosno Stari Zavet, iz njegove utrobe će poteći reke vode žive. I ovde je prikazan riblji rep, a ovde je lavlja glava, ovako, kada je crta iz profila, oni su je crtali bez grive, koja se nalazi i na fontanama, kao izvor žive vode. Ovo je jedan od inicijala koji govori o tome da je iluminator poznavao i grčku mitologiju. Ovde je u pitanju stišavanje bure. Znači, Hristos i učenici su izašli brodom čamcem na jezero, podigla se bura, Hristos je spavao, učenici su ga probudili, on je zaustavio buru i održao lekciju kako su oni neverni i tako dalje, ali ovde je to predstavljeno tako što antički bog Triton, Poseidonov sin, za kog se smatralo da izaziva buru tako što duva u školjku, ovde je predstavljena i ta školjka, čupa jezik iz ove zmije koja predstavlja vetar. Odnosno da Hristos je nadmoćan nad paganskim božanstvima. Sad, ovo je predstavljao poseban problem, zato što deluje ružnikao. Prvo smo mislili da je u pitanju neko ko je krenuo Hristovim putem, pa je počeo da se osvrće, a Hristos govori, ako kreneš mojim putem, onda ostaviš ženu, decu, prijatelje, imovinu i sve i ne osvrćeš se, i da je zato predstavljeno ovako. Međutim, Dragana je shvatila ponovno da je to u vezi sa tekstom, zato što se tu govori o tome kako će se orlovi, odnosno pravednici, u srednjem veku je sve simbolika, okupiti oko trupa i da tako čekaju drugi Hristov dolazak. I sad, iluminatoru je ovde ostalo malo prostora i on je, kad bi nacrtao trup, to ne bi ličilo ni na šta, on je nacrtao telo bez trupa i to dekomponovano telo, znači gde su noge okrenute prema posmatraču, ruke su okrenute u nepravilnom položaju, popuno suprotno, glava je postavljena na leđa, opet u nepravilnom položaju, gleda na istog, suprotno od teksta, što nije uobičajeno, i čeka drugi Hristov dolazak. Tu je ona, u 3 noći je shvatila o čemu se radi, onda je me zvala i skakala 2 sata od sreće i tako. Još se našim podlukom su priključili ljudi koji nisu iz same književnosti, pa su napravili naši umetnici iz Novog Sada, Aristo Modena, su napravili ovaj postament, Milan Ljubičić, Branko Pičković i Željko Novaković.
sa jednim kovčegom koji liči na kovčeg zaveta iz kog knjiga izranja kad se ona otvara. Ovde u pozadini je jedan panel koji mi koristimo na izložbama, to je slika unutrašnjosti Hilandarske crkve gde je evanđelje stajalo 700 godina. Ovo su te dame koje nas prate izložbe u Banja Luci pa nadalje. Šta sada dalje? Trenutno mi... Kakav je plan? Trenutno mi radimo za eparhiju Diselovsku i Sremenjske, srpski psaltir koji se čuva, znači, to je naš drugi najraskošniji rukopis. On ima jedan prave ikonice koje su oslikane na zlatu, s tim što je on rađen na papiru. On je ispisan i oslikan nekoliko godina pre Kosovske bitke i pošto je na papiru, on je mnogo više oštećen nego Miroslavljevo jevanđelje. Takođe, na čudan način dospelo, tokom austrijsko-turskih ratova je dospelo Nemačkoj, a Nemačkoj Picir ga je praktično ukrao iz manastira Privina glava na Fruškoj gori. Naravno, naša država nikad nije tražila da se rukopis vrati, pa je crkva platila 2500 evra Bavarskoj državnoj biblioteci prava da koristimo njihove snimke našeg rukopisa. No, pošto niko u svetu ne može da odradi dovoljno dobro ta oslikavanja na zlatu, osim nas, vladika Grigorije nam je poverio taj posao i mi otprilike za jedno 6 meseci imat ćemo prve primerke faksimila srpskog psaltira koji se čuva u Minhenu. Takođe, Ruska nacionalna biblioteka iz Petrograda se saglasila da nama poveri izradu ovog najstarijeg ruskog evanđelistara, Ostromirovog evanđelja, koje je starije 100 godina od Miroslavljevog. Ono je manjeg formata i skromnije ukrašeno, ali je za Ruse isto ima simboličko značenje i vrednost kao za nas. Kvalitetu izrade, je li Miroslavo evanđelje kvalitetnije izrađeno? Pa ne postoji ništa, ja mislim, što može... Savršenije. Postoje zanatski bolje urađene rukopisi sa više zlata i tako dalje, ali njihove kompozicije su stripske, to je sve jasno o čemu se radi. Ovde iluminator Miroslavljevog evanđelja je morao da koristi mozak i to je ogromna razlika u odnosu na sve sačuvane rukopise koji su meni poznati, a izgleda i Dragani. I njenu poruku, kad sad je nedavno je tek shvatilo da to stvarno nema nikakvu paralelu u celom... Koliko ima sad ovakvih faksimila? Mi smo do sada koričili, mislim, 35-6, trenutno imamo 5 kod nas koji... Čekaj, može neko sad to da kupi? Može da kupi, može se javi vama? Ima na našem sajtu miroslavljevanđelje.com. Dobro, to će stavit ćemo sve dole. Tamo je donatorska strana, postoje sad te razne varijante, mogu ljudi da kupe list, mogu da kupe knjiga ukoliko se daruje manastiru. Tu smo stavili, ona se daje kao uzdarje donatorima, pošto ne možemo od ove lude države legalno uopšte to da podajemo. Znači, ko donira našem udruženju 3.500 evra, kao uzdarje dobija knjigu koju poklanja manastiru. U ovoj varijanti, koju smo praktično, najviše ljudi je uzelo ovu varijantu, ona košta 15.000 evra. Tako da imamo i drveni, postavljen drveni kovčeg i tako dalje. Ali to sve... Ove knjige? Te knjige smo... Isto možda se nabere. Mogu, ali njih smo štampali samo za ljude koji su do sada kupili. Aha, samo ide zajedno sa knjigom. Jeste, jer opet imamo taj problem, njih bi trebalo da naštampamo u 10.000 primjeraka kad bi obezbedili pare. Ali opet bi nam država skočila na leđa, plenila bi nam ovo, sada možemo praktično ovako da radimo tajno, da tako kažem, i da nas ne maltretiraju. Želja nam je, znači, u budućnosti, kada uradimo ovaj srpski psaltir i Ostromirovo evanđelje, da polako napravimo jednu izložbu koja bi se zvala Lepota pravoslavlja. Znači, da bi Srbiju predstavljali Miroslavljevo evanđelje, srpski psaltir, kopija freske Beli anđeo, ono što mironosnice na Hristovom grobu, Rusiju bi predstavljalo Ostromirovo evanđelje, hronike iz doba Ivana Groznog u 10 tomova, gde
se govori, gde se opisuje istorija sveta od nastanka pa do Ivana Groznog, gde ima posebnih ilustrovanih delova i o Nemanjićima, o Simeonu, o Svetom Savi, o boju na Kosovu i tako da, gde smo i mi zastupljeni, što je bio jedinstven poduhvat svog doba i iz još, 53 države, ukupno ima 55 država u kojima se služi po pravoslavnom obradu, gde spada i Etiopija i tako da, neke države u kojima ništa ne znamo, da bi svi ti neki njihovi najvredniji predmeti koji su nastali kao delovanje božanskog nadahnuća na njihove monahe, neki imaju knjige, neki nemaju knjige, bili tu predstavljeni. Neka moja ideja je tu da ta izložba kad bude kružila svetom, najpre i u Sjedinjenim državama, gde pogotovo pravoslavlje smatraju za varvarski relikt iz mračnog srednjeg veka, gde kad se vidi ta raskoš i lepota, onda ćemo im tu rušiti tu osnovnu postavku i uopšte svi ti neki, taj neki bombardovanje Srbije, genocidni ovamo, oni svi nastaju zbog toga što neke narode mi smatramo za nižu rasu. Oni nas tako smatraju. Mi, Albance, recimo, ima toga, tako da kad se sruši ta osnovna pretpostavka, onda ćemo moći možda da razgovaramo na... Dobro, ali mi nikad prema Albancima nismo bili genocidni. Nismo, ali tako i više, pa dobro. Ali imamo tu pretpostavku da bi to moglo da se problem reši na taj način. Kako su došli, kako sve ostalo, ovo je čisto genocidni odnos prema Srbima i mi nigde nismo ušli i počeli genocidno. Nismo nigde streljali decu u školi, nismo... Naravno. Zašto mrze Srbe? Pitanje koje me mučilo od rane mladosti. Izdavač Pešić i sinovi možete da nabavite preko prodavnice Svetlo. Reci mi, ljudi koji vode državu su opšte za ovo nezainteresovani da poklanjaju, recimo, velikim državnicima, svojim kolegama, ministrima. Oni kažu, recimo, iz kabineta Vučića, gospodin Selaković, kada je bio tamo šef kabineta, on je odgovorio, mi vas podržavamo, mi kao ono, ali da bi kao nekako učestvovali, moramo da pitamo Ministarstvo kulture. Onda kad pitaju Ministarstvo kulture kaže, mi to radimo, uložili smo velika sredstva, znači 2 puta po 1.600.000 nemačkih maraka. Čekaj, imaju oni nešto? Nema ništa. Kad se to pretvori u zlato, to je 8 miliona evra je ova država spucala u vetar i nije uradila ništa. Nema knjige? Nema knjige. A knjigu imamo? A knjigu imamo i imamo najbolju na svetu, imamo i, ja mislim, i najbolje prateće knjige na svetu. Ovo je, recimo, ajde, uz Draganine radova, ali recimo neki stari srednjevekovni engleski rukopis. Njihov istorijat je engleski kralj naručio od holandskog slikara, bilo u dvoru, sad je u Britanskom muzeju i kraj priče, tu nemate o čemu da pričate. Ova istorijat Miroslava Jevanđelja je istorijat srpskog naroda i to u njegovim najtežim trenucima, tako da je to... Evo za sam kraj. Kako da idemo dalje. Znači, jednostavno, evo, naši gledoci će vidjeti oko ovoga. Šta je dalje plan tvoj i tvoje ekipe? Mi se razumemo u izdavanje faksimile. Znači, mi idemo ka tome da napravimo faksimile svih najlepših pravoslavnih rukopisa, da ne budemo u tom nekom podređenom položaju prema zapadnim državama koji imaju... Čekaj, dobro, ali pravo sad, da li ima tu šanse da se radi na starim srpskim tekstovima pre pravoslavlja? Recimo na zakonik iz Ksantosa 1100. godina pre nove ere. Ima sve, ono gde to mogu da rade i drugi, ono gde mi imamo veliku prednost nad zapadom su ovi iluminirani rukopisi. Tu smo mi najbolji, možemo da uradimo sve, naravno, ovo je... Pazi, to je ipak deo naše, gde pravni, znači to je prvi zakon koji, pre svih zakona, koji bi bio interesantan da se eto ti ideje, da se obradi, da kaže pogledajte, ovo je doba Troje i Trojanskog rata gde azbukom se piše i tako da. I sad imamo problem sa srpskim slavistima, što oni su ljudi, oni imaju neki stav, da kaže, ne trebate vi to da radite, treba da rade slavisti, pa se tu vezuju na Ljubu Stojanovića koji je uradio čuda čovek.
ali ovi naši današnji slavisti nisu jednostavno za to. Kako ćete vi da radite? Vi radite srpsko-slovenski rečnik Evanđelja, 70 godina. Za 70 godina došli ste do radne verzije slova A, to su ono reči angela, kako ćete vi da uradite nešto ovde treba da se uloži 30.000 radnih sati, jednostavno niste u mogućnosti da to radite i niste jednostavno ni stručni. Tako da oni predstavljaju veliku kočnicu u ovakvim poduhvatima, zato što bi bilo normalno oni kao konkurenciju doživljavaju, ne? Da, ali bi bilo normalno da oni raščitaju sve te tekstove. Mi još uvijek, ne znam kakva je situacija sa zakonopravilom Svetog Save, do nedavno ga nismo imali raščitan, mi ne znamo šta unutra piše, vidimo knjigu, ali je potpuno besmisleno kad ne možemo da pročitamo zato što reči nisu razvojene, tako da to slavisti treba da urade. Treba da uradi Akademija nauka, a mi možemo da pomognemo na svaki drugi način, ali ne mogu da pomognem tu gde nisam... Stručan. Kako stranci reaguju? Dajete strancima? Vlasnik ove štamparije je u toku štampe prišao i rekao, Veljko, mogu ja da kupim ovu knjigu, znam da će biti skupljena od 10.000 evra, da li ja mogu da kupim za 10.000 evra, mi smo rekli može, i prvi primerak koji je uvezao Aleksandar Čekli smo odveli u Austriju, i on ga je stavio u posebno obezbeđenu prostoriju, tako što sad od koga obezbeđujete ovde u Austriji, ne. Tako da su oni presrećni što imaju to, kupili su i neki drugi, treba da dobiju neki vlasnici velikih firmi kojima će da kupe neki treći. Veljko, možemo mi napraviti još neke emisije sa tobom u vezi ove knjige? Može, sve što treba. Imamo i dokumentarni film i dokumentarni serijal, možete da pustite. Jel može? Da. Možemo da dobijemo. Imate i na našem sajtu, mogu ja da vam dam. Pa možda da, pa da pustimo to. Dobro. Puno ti hvala. Hvala tebi. Inicijativa bila tvoja, odmah smo reagovali, odmah si ušao u studio. Da, ti si pravi stvarno. Ja nisam znao o čemu se radi. Nismo se vidjeli dugo. Kad dođu ovi političari i vladika Stefan koji vodi hram Svetog Save. Ima je kad staviš knjigu, oni urede ovako. A svi ovi normalni ljudi, kao tvoji prijatelji ovde, oni skoče, vidi kakva je knjiga i tako. To je ta neka razlika između ljudi koju ne možeš da shvatiš, a ti si stvarno još. Da, mi smo bukvalno za 2 minuta ušli, jer čak sam video, 90. godina sam učestvovao u tom finansiranju. Veljko, puno hvala što je došao, vama odgledajte ovu emisiju, nastavit ćemo dalje. Ne možemo da opstanemo bez duhovne vertikale, duhovne kulture, najjača oružje je kultura, vraćamo se drevnim, tradicionalnim vrednostima, ne samo pravoslavlja, nego i drugih stvari, tako da pišite nam ideje vaše, dolazi vreme preobražaja i ovo je prava prilika da vratimo se drevnim korenima. Hvala ti, Veljko. Hvala vama što nas gledate i nastavljamo dalje.